Assalamualaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн 19 январ туугандар, Жалал Абад областы Базар Коргон мал базарындабыз. Бүгүн ушул жерде ушул тоюттун баларын азыр жакшы кылып билип беребиз туугандар. Караган жерде өтө көп кириптир. Hazır barıp balarını surap maçtan köptügün daha gelen atmışım. Az baların толук кылып билген аракет кылабыз туугандар. Сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жаза кетиңиздер. Саман 180 км бар экен. Беде 350 км бар экен. Yo, paya канча экен paya? Болгон. Турушу 5000 а? Шун турушу 5000 экен туугандар. Бұл эспарт еткен. Эспарт сет чабарлаш 230 сомнан екен туғандар. Доставка сен маркен телефон номері көрсетіп қойдым. 73 575 86. Түшініктілі ол ондара 773 55 58 86 екен. Жанда бейде қанша екен? 340. Чөбөтө көп кириптире. Ертеменде biraz кымбатыраак айтышат да. Ансы кийин түшөт. Катуу болуп атыптыр ама. Пайлар канчадан экен ага? Неде да пая престер бар экен. Кетогондар мына чөптөр 250-240 сомдон экен. Пая пресс 150 сомдан екен. Анам жерде дагы. Ака бу беде чабарлашпы дейм да? Üstü bede çoğarlaş. Üstü bede çağırlaş. Tügü taptaza çöp. Tügü taptaza çöp. Kançadan bası? Üstü 230 som, tügü 220 som. Tegiz optum algan adama 230 som. Sizinki arzan eken telefon nomeri aytıp koyun aka. 77'nin 42 20 49. Boldu. Aka şu arzanlara aytıp uzattı onlar. Telefon nomerini de aytıp koyduk akamın. Esli çok baylanıp söyleşip sodalaş olur resmer. Короче, taza bedeler 350'lik, samanlar 180, payalar bolsa 150 somdan, çöp presler 250 somdan deydi. Şunday tuğanlar. Koldan gelişince hareket kılıp tartib bağlarını bilip verdik. Sizler kanala kattalıp жақшы ой пикирлерди жаза кетиңиздер туғандарына. Базар Коргон чөп базарын да қаласы азыр кирип жылкы базарды, мал базарды тарткан аракет кылабыз. Сөз каналга катталып жақшы ой пикирлер жаза кетиңиздер.